ساچے مان دیوان سرحال زندگی شرفدار واجہ محمد دیدگ دیدگ 22 دسمبر 1968 نظرآباد تنپا واجہ جی عبدالرحیم دادلائے لوگا ودی بھی بنداتا نظرآباد مکتبہ دو طبقوانی تو پدا 1979 ما بیرنا 4 طبقوان کا پد 1980 تا 1981 ما گوبرد پرائمری اسکولا و پدا 1982 سورو مند مڈل اسکولا شش چکاسا پد ما مشکتا کھید و 1983 تا 84 ما سلالہ عربی اسکولیا شش طبقہ وانگا بندات کن ای بی گئی اسکولا تا اشتوانی تو پدا 1985 ما آرمیا بہر زوری آرمی ٹریننگ پد میڈیکل ڈپارٹمنٹ دیم دیکھ بھی 1989 ہوتی میڈیکل کورس سرجم کنگا پد 1990 تا 94 سلالہ ملٹری نادرجہ ایمرجنسی میل نرسے ساوک ہار کن پدا امی میانا سلالہ پولیگلوٹ انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ تا اشتمی طبقہ وانی مئی 1995 تن جون 2001 آرتھوپیڈک میل وارڈ مسکت ملٹری نادرجہ میل نرس کارکن کا پد 2002 تا 2016 نومبر امی نادرجہ ٹروما ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈک ٹیکنیشن کارکم امی آتھرا پر ٹیکنیکل ٹریننگ انگلیڈ رو 2010 تا 2012 ما انگلیڈ رویل آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہوتی ٹریننگ سرجم کنتو جنوری 2017 چا آرمیا ریٹائرمنٹ زوری گل افزا کا واجہ امگرنچی 1991 زمان گبی واجہ گشگیں کی منی اولی شیر کجا کپان و کجا روانے بلوچے بچے چیا پرشانے واجہ ادبی مجلس بام انوین کمکار مستری و پیسرا بام السے بنکینا الک مستر بتا و پدا شنکارو دورندہ کارگشادو چدو پد دورندہ کار مستر بتا او مشورتی کمیٹی باز کو بتا مہتاک زند نوشکی مہتاک زندمان کیچ مہتاک بلوچی کوئٹھاؤ مہتاک لفظاں کے سلالہ جہگیری بتا او بلوچی ادبی مجلس بام تاک بند شونکاری مجلس باز کے او مزن ہورا جوڑ بتگیں آواری لفظاں کی گل کافرے چب بام نیمگا باز کے تم چشک لفظاں کی پڑا واجہ گیشتری امگرنچی گون شاعریاں ہیں پمشکا واجہ ارچی کتابی کی چاپ شنگ بتا آ شاعری کتابوں کی آہانی تا کنٹگانی سفر پیر مرد درا نبی ہو شفاں بجیڑاں آواراں